kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Jabrak, tegabrak, ada panang diri, gerak. Tanggal telu sasi siji mulai budi utama supaya sakedukuhane soto pati kalurahan, soto pati kalurahan kacuran kecamatan salaman kawendanane Magelang Kabupaten. Tanggal telu sasi siji mulai budi utama supaya sakedukuhane
Siap gerak. Tahun 45 bangsa kita wis merdeka. Pancasila dasare negara, ilang rekasane karimulyane. Nguti kemerdekaan direbut kanthi rekoso, kanthi akhir zamane merdeka. Mila supaya tetep anggone merdeka, kita budi utama kita urip saben dina. Kudu bisa nulis sarta maca, ngoci saben dina karo guru apa kanca. Aja babar pisan beri utama kemelingan, ketentengan ora ngerti tata krama. Kudu ngerti dasare tata susila. Pancasila dasare negara, ilang rekasane karimulyane. Papat lima bangsa kita wis merdeka. Pancasila dasare negara, ilang rekasane karimulyane. Putih kemerdekaan direbut kanthi rekoso, kanthi akhir zamane merdeka. Mila supaya tetep anggone merdeka, kita budi utama kita urip saben dina. Kudu bisa nulis sarta maca, ngoci saben dina karo guru apa kanca. Aja babar pisan beri utama gembelengan, ketentengan ora ngerti tata krama. Kudu ngerti dasare tata susila. Siap gerak. Dewan negeri gerak. Bulan Magulut, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia kepada umat manusia di seluruh dunia. Bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad utusan dilahirkan di dunia
bimo